Uy, Dok. Ikaw tong doktor nga mutuli, Dok? Dili man ko doktor, midwife man ko, pero mutuli gyapon ko. Ay, kanang... Ano man, nakay patuli? Oo na, ah? Ron, Ako? uy, wala pa di ka matuli? Wala. Hadlok magkukuha tong bata pa. Uy, di ko na itong tanawon. Di ara, ma'am, oh. Uy, dako-dako naman lagi ni. Tubo na gid, ma'am. Dahil na gyud kay natulion dong ba? Uy, itong pajud kaayo. Nigahi gid na, ma'am. Wala pud nimo ni haplas-haplasi pabaputi dong. Nakagid ka na plus sa plus, ma'am. Nya, pila may bayad patuli, ma'am? Free ra man ni akong pagtuli dong. Ay lang, ma'am. Uy, mo bayad ako, maikog ko. Ay hara lagi dong. Free ra man ni. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am, ha? So karon guys, Uy, ma'am, na po sa tayo magtuli diri no. Video-video Ang nakareferensya kay tigulang na. Ay, sige, video, ma'am. Ba't yan yung video, ma'am, ba? Sige na dong, kaya tong tulion. Uy, maulaw to, ma'am. Uy, kat yan. Sige na dong, kay libre ra baya ni. Iyo lang pag video, ma'am. Bi, mo bayad ako, ma'am. Naunsa man noon ka, manday librehan kag tuli. Librihan to ni magtuli, ma'am. Nya, imuputan videohan. Bi, maulang tapat yun, ma'am, ba? Di na ako patuli, ma'am. Bahala, ma'am. Matigulang gud ka anang pisot.